Imana igize neza kuduheza gutarama. Simenye nimba ariko nab'imbere baza bumva, ariko twe twari twicaye hariya nkaho twaza twumva birenze ukwemera. None ngeze hano numva byibuze afazari ko biravuga neza. Dushimiye Imana iduhaye kuba hano. Imana ishimwe. Dushimiye mwebwe mwese mwaje gutarama. Turabiyegereje mu ijambo. Amasaha y'ijoro azashaka kugora, ariko kandi ntanagoye cyane, kubera ko umuntu aba yiyemeje gukora ibisa nkaho bidasanzwe bikorwa. Ijoro ryageneweho kuruhuka cyangwa se kuryama. Iyo rero ufashe umubiri ukawuhindura igitambo gikomeye cyo kugira ngo umuntu abashe kurara imbere y'Imana, ni igitambo batambye kitoroshe, kiba gikomeye. Rero turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Dushimiye itorero rya Covenant ryaduhaye uyu mwanya kugira ngo duhagarare imbere yanyu. By'umwihariko dushimiye umushumba waduhamagaye, yaratubwiye muri cyumweru gishize ko tugomba kubana kuwa gatanu. Ntitwaboneka kubera impamvu z'uko twari twamaze gupangirwa indi mirimo twagombaga gukora. Ahantu twari tugiye, noneho tugize umugisha atubwira ko twakongera kuza. Ntiyigeze yinuba, ni umuntu woroha cyane kumva. Pasiteri, Imana iguha umugisha. Hanyuma twese turavuze ngo Imana ibaha umugisha, kandi naje ndabiyegereje mu ijambo. Yesu abagirire neza. Dufite ijambo ntamenye ko turi buriganire, ariko ndatekereza ko wenda umwuka araza kudufasha, kuko badusengeye ngo umwuka abane natwe, kandi turazi kuko icyo basabye Imana ntiyo kitwima. Imana iraza kubana natwe muri iri jambo. Impamvu nari mvuze, sinkunda kuganira ndafite umutwe w'ijambo mpaye nganiraho, ariko rino noneho simpaye mbona umutwe cyane, ariko buri wese awuheza umutwe ashaka, kugira ngo abivuge uko abyumva. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 17 umurongo wa 14. Ibice 17 umurongo wa 14 muri Matayo haravuga ngo, bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, Mwami, babarira umuhungu wanje kuko arwaye igicuri, kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, n'ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti, va hano uje hirya, wabumvira, kandi ntibizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Twongere dusome mu mubwiriza igice cya mbere umurongo waho wa 8 ndetse n'uwa 9, cyangwa dushake dusome umurongo wa 8 ayo nyine, kubera kuko amasaha yagiye. Haravuga ngo, ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa. Nicyo nashatse ko tuganira. Ijambo rivuga ngo isi ikeneye Yesu ngo iruhuke, cyangwa mu yandi magambo, isi ikeneye Kristo ngo ibashe kuruhuka. Nimvuga bino muranyihanganira kubivuga gutyo, cyane ko nta handi hari uburuhukiro nyakuri atari muri Kristo Yesu. Bavandimwe, iyo ureba ukareba ibiriho, ukareba ukuntu ibintu bimeze, ubona abantu bafite umuruho mwinshi
iteye ubwoba. Abantu ntibaryama ku manywa na nijoro bahaye bashaka ngo barebe ko bubona ico baruhura. Ariko naringize ngo mvuge ngo kimwe gusa isi ikeneye. Isi ikeneye Kristo Yesu ngo ayiruhure. Iyo umuntu ari umukene aza ashakisha amafaranga akazavuga ngo ariko ndapfuye no kuruha, nduhijwe no kubura amafaranga, icompeza nanje amafaranga nkabona amafaranga nk'abandi noruhuka. Akitegereza agashaka, bamwe ntibaryame bagakora ku manywa bagakora ninjoro, bagakora utuzi tubiri cyangwa dutatu cyangwa tune cyangwa dutanu, sinzi uko tungana, ariko bahayegira ngo arebe ko yobona amafaranga byibuza akaruhuka agatuza umutima akayakorera. Ariko yamara no kuyabona nabwo ntagira amahoro, akumva ntaruhutse, ikiruhuko nyakuri kikabura. Noneho sinzi ukuntu ndi busobanura, ariko kandi muranyihanganira, kubera ko amafaranga ntibishoboka ko yoruhura umuntu hatarimo Kristo. Ikiza kiruhura umutima w'umuntu, umuntu akumva guwe neza, ni Kristo gusa wenyine, nta wundi. Ni naho niho ngiye kuganira, ni naco nganira. Ni ukuvuga ngo ubutunzi, umuntu azagenda agafata amafaranga muri banke, agafata menshi, cyangwa se wenda adafata muri banke agafata handi, bwace akazarara adasinziriye, aha yatekereza ngo se nzabigira gute, nzabikora gute, kubera kuko yarazi ko nabona ayo mafaranga igihe yashaka yazamva adatuje yayabura. Naco kikaba ikibazo, kubera kuko isi nta buruhukiro buriyo. Muri Kristo gusa niho hari uburuhukiro. Abandi cyane cyane turi muri no siyaro harimo tekinoloji ziteye ubwoba. Hariyo abantu batabaryama ku manywa na nijoro ko barashakisha ntako batahaye bagira ngo barebe ko tekinoloji zabo zoja hejuru, bagakora ibintu by'ibikirenga kugira ngo barebe ntibaryama ku manywa na nijoro, bararushe, barimo baragira za stroke kubera kuruha n'iruhima z'abantu, ngo barebe ko bogera kuri tekinoloji zikirenga zisi. Imiruho irabishe, ariko nshaka kubabwira ko habe niyo byogenda gute nta buruhukiro bazabona ngo nuko bageze kuri tekinoloji zikirenga. Uburuhukiro gusa ni Kristo. Twavuga cyane ngo amen. Abandi bazagira ngo umuruho bagira ngo nuko batize, bagahera ku wa mbere bakiga amasomo abanza n'ayisumbuye, bagakubizaho kaminuza bakarangiza imwe bakaja mu ya kabiri, ntibaryama ku manywa na nijoro, imiruho irabishe, ntibasinzira, ntibafite umwanya n'uwo kurya ngo ko barasoma. Imiruho yisha abantu ko baragira ngo barebe ko nibagera kuri degree cyangwa se ku madiplome n'amadoktora ngo wenda boruhuka. Uburuhukira ahantu buri gusa ni muri Kristo. Twavuga cyane Bwana sifiwe. Amashuri ntiyorohura umuntu hatabayeho Yesu. Iyo ndeba narinzi ngo niriya gusa, ariko naha birahari mu nyubako. Buriya nuko ntakunda kuvuga amazina y'abantu, ariko bacu b'Abashinwa bazakunda nko kubaka nijoro bakarara bubaka. Habe naha nasanze imihanda myinshi bazayifunga nijoro kugira ngo bayubake. Yeme mureke mbabwira amakuru, ntibaza baryama ku manywa na nijoro babe bashaka ngo barebe ko bokubaka kugira ngo barebe ko abantu boruhuka bakagenda neza. Inyubako nazo tizigira uburuhukiro, kuko inyubako igira uburuhukiro ni inyubako y'umutima kandi izayubakwa na Kristo. Turacari kumwe? Abantu baragiye batekereza ko kutagira Kristo kwateye isi intambara n'ibibazo. Noneho intambara ziba nyinshi cyane cyane nk'iwacu. Tuzi kwenda ngo intambara zishize amahoro yoboneka abantu bakaruhuka, bagakora imbunda zimwe zikirenga n'izindi zitangaje, abandi bakitoza bakagira ngo wenda niba baba perezida niho bazagira amahoro. Abandi bagatekereza ko nibinjira muri politike bakayikora cyane, bakagera ku byo bakeneye cyane, bazaba bageze mu buruhukiro bwiza. Jewe mbaye nka perezida, noba nduhutse. Yagera ku perezida agasanga ahubwo niho kuruha kuba kose.
kuko iwe ntazanagenda wenyine, ahubwo azagenda ashigatiwe, ntazagenda aho ashaka, ntazakora icyo ashaka, ahubwo avuga ibyo adashaka n'ibindi kubw'inyungu z'igihugu. Noneho yahagera agasanga nta buruhukiro buhari, kubera ko uburuhukiro buri ahantu hamwe gusa, buri muri Kristo Yesu. Yemwe twavuga cyane ngo amen. Twotera haleluya cyane, haleluya. Ntimuruzi ko baba biyamamaza hano kumanywa na umuntu ari mukate ngo ariko ngo nubona ngo gusa ngo amatora barantoye ngo noruhuka. Oya n'ubundi nandi baramutoye ntiyaruhutse, ahubwo niho yakoze, kuko ahari uburuhukiro bw'ukuri baza bagutora ntibakwimure, ni muri Kristo Yesu. Niwe uzuja ku ngoma tuyiveho, ariko muri Yesu ni heza. Abandi iyo akiri umuhungu mutoya azatekereza ngo ninshaka nzaba ngize amahoro umunsi nubatse urugo, nzaryama nizigure, kubera kuko ikingoye gusa no gushaka agashaka. Yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu akagira ngo none ngo agize amahoro, yapfa kwinjira gusa mu rugo kamatangira gutekereza ko abonye umwana ariho yogira amahoro, umwana akamubona agatekereza ko amuriza agakura ariho yogira amahoro. Ariko umuntu wabuze amahoro ashaka ategereje ngo umwana nakura ntihazagira amahoro. Imiryango igahura n'ingorane, ibibazo bikaba, kubera kuko iyo utafite Kristo nta mahoro. Mureke mabwiza ukuri, igisenye cyamaze abantu n'imiryango si ikindi, ni ukutagira uburuhukiro bw'ukuri. Kandi uburuhukiro bw'ukuri aho buri ni muri Kristo Yesu, kubera kuko iyo umuntu afite uburuhukiro bw'ukuri nta kintu azabona kuri mugenzi we, nta kibi, kubera kuko urukundo rwa Kristo ruza rwuzura imitima. Ndavuga kino kintu ngishimikirije. Noneho wagira gucya abana, ukabona abana ukavuga ngo noneho ndishimye akanya gatoya, waje kureba ukabona abana nabo ukavuga ati reka baje kwiga, ugakora ku manywa n'ijoro ngo urebe ko abana biga, ukabura uburyo wabibura, ukumva urarushe, ukagira stress. Bavande ama stress nayiki nayo kubura Kristo. Umuntu uzumara stress z'ubuzima, umuntu akagubwa neza akishima, ni Kristo gusa. Ariko Kristo ni mwiza. Iyo ufite Kristo tuzi utekereza kuko uburara, kubera kuko uvuga ngo ngiye kuburara nkaburarana na Kristo. Jewe na Kristo tukagira inzara ntaco bintwa. Niyo wagize inzara ariko uri kumwe na Kristo ntacize gutwara, kubera ko mvuzaga inzara kubera ko hano ntayihaba. Ariko impamvu mbivuze mureke mbabwiza ukuri, kubera kuko mu miryango niho honyine haboneka amahoro yuzuye, kandi ayo mahoro atangwa no gutunga Kristo, akaba ari wibanze ku kintu cyose. Uburuhukiro bwuzuye si abana babutanga, uburuhukiro bwuzuye si amafaranga butanga, si ibyo kurya. Uburuhukiro bwuzuye buza butangwa no kugira Kristo. Ubu nyine bifite abantu batakiryama kuri telefone, kahamagara ku manywa n'imugoroba ngo arebe ko. Ariko nanone aho siho hari uburuhukiro. Abantu benshi biyahuza ibiyobyabwenge, tekereza ngo kugira ngo abashe kuruhuka akagenda anywe iza yose, arebe ko yoruhuka, kazinywa kagenda karyama bwaca mu gitondo akicuza ibyo yakoze byose. Kubera kuko inzoga nazo zizazitanga uburuhukiro, kizagitanga uburuhukiro gusa ni Kristo. Umuntu akarwara ukazamvugira umusonga uza kurya ahantu none ugatekereza ngo ariko nokira nkagira ubuzima, ngo nogira uburuhukiro. Nanone wakira ukumva turabona uburuhukiro keretse igihe uhuye na Kristo. Niwe wenyine uje utanga iki uburuhukiro. Subire mu ijambo rero. Umunsi umwe Yesu ngo amanutse, yari yazamutse ku musozi kandi ukugangeze kure. Noneho ngo arazamuka aje ku musozi, arangije ngo arasenga, asengana na Petero, asengana na Yohana ndetse na Yakobo. Ngo barasenga ngo uwo munsi
ijuru rirakinguka, Eliya ndetse na Mose ngo baramanuka baza kubana na Yesu mu gitaramo. Nubwo ba Petero baza basinzira, arababwira ngo Petero ntitwobana amaso byibuze isaha imwe. Ngo ba Petero baza kwicura babana amaso isaha imwe, ngo arangije arababwira ngo ibi muboneye hano ntimuzabivuge. Muzi ibyo bari babonye ngo kugeza igihe umuntu azaza, umwana w'umuntu azazukira. Hari ibyo babonye Yesu Kristo ahindurirwa ishusho arabagirana. Hari ibyo bumvise ijwi ry'ikirenga rivuga ngo nguyu umwana w'Imana w'intama mumwumvire. Ngo barabyumva, ngo barangije babizirikana mu mutima. Yesu ngo bamanutse arababwira ngo ntimubivuge. Ngo baraza ngo bagere aho abantu bari, niho twasomye rero. Ngo bahura n'abandi bantu benshi, ngo haza umuntu muri ba bantu ngo aramubwira ngo Yesu mbabarira unkirize umwana wanje afite ikibazo cyo kurwara igicuri. Namuzaniye abigishwa bawe ngo bagerageze babashe kumuvura, bananiwe. Ntababwiye ngo basenge, basenze byanze. None gagerageza wowe nka Yesu. Haraho muri Mariko yavuze ngo shaka ngo mukize. Haravuga ngo ndabishaka kire. No muri Mariko yavuze ngo bishobora. Haravuga ngo no bishobora. Ngo byose bishobokera uwizeye. Noneho uyu muntu yari afite ikibazo giteye ubwoba. Yaravuze ngo iki gicure ngo kiza kimufata kikamutura mu muriro. Ngo ubundi ngo kikamutura mu mazi, ngo kigira ngo kimwice. Ararushe, umwana ararushe, ababyeyi bararushe, ariko baje basanga Yesu nk'igisubizo cy'ubuzima. Ngo bamwegere gutya, tuvuga cyane Bwana asifiwe. Baramubona baramubwira ngo dukirize umwana. Yesu ngo aramireba, ngo arebe uwo mwana, ngo aramubwira ngo dayimoni muvemo. Uwo mwana ngo dayimoni amukubita hasi, ngo avuze indurangije ngo muvamo, umwana asigara ameze nk'uwapfuye. Kubera kuko yarageze ahari igisubizo nyakuri, yarageze kuri Kristo Yesu. Yesu niwe gisubizo cy'isi ya none. Yesu niwe gisubizo cy'ubuzima bwa none. Tugiye gusenga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kubera kumara iminsi abantu batavuga, bivuze ijwi riragenda. Afande, nari mvuze iki? Turirimbe. Murakoze cyane. Nari mvuze ngo isi ya none ikeneye igisubizo kimwe gusa. Ikeneye kwakira Yesu Kristo kugira ngo ibashe kuruhuka. Imiryango ya none ikeneye igisubizo kimwe gusa. Ikeneye Yesu Kristo kugira ngo ibashe kugira ibyishimo. Abantu ba none bakeneye ikintu kimwe gusa, bakeneye Yesu Kristo kugira ngo bagarurirwe ibyo babuze. Yesu arakenewe.
ubundi Imana ntiyari yaremewe umuntu kuruha. Imana imaze kurema Adamu iramurema imushira aho ngaho iramubwira ngo Adamu tuzarye kuri iki giti nihute kugira ngo turebe ko n'amajwi nayo yohura. Noneho Adamu arangije afata ku mbuto z'igiti kibujijwe, azifata bibuzanijwe, ngo azifata arazirya, ngo azirye yikururira umuruho. Umva uko Imana yamubwiye. Imana ntigeze ivuma Adamu. Abantu benshi bazavuga ngo yavumye Adamu. Oya, Imana ntiyavumye Adamu, yavumye inzoka, ivuma n'ubutaka. Ariko iramubwira ngo Adamu wari usanzwe uhinga kugira ngo ubashe kurya, ariko noneho gututubikana kw'ibyuya byawe niko kuzaguhesha iki? Umutsima. Kayini nawe ngo akora icyaha, Imana irayongera kandi iramubwira ngo noneho ubutaka buzamera nk'amahwa. Ni ukuvuga ngo umuntu abagize iki? Abagize umuvumo ku butaka. Hanyuma umuntu atangira kurya abize iki? Abize ibyuya. Umuvumo wa Adamu urakurikirana, abantu bararuha kugeza igihe umwanditsi yanditse hano mu mubwiriza yavuze ngo ibintu byose ngo bifite iki? Bifite umuruho utavugwa. Ijisho ntiriza rihaga kureba, riza rihera mu gitondo rikageza ku mugoroba rirarushe. Ugutwi ntikunanirwa kumva, nako kugize gute? Kurarushe. Guhora kugira gute? Kumva umunsi ku wundi. Ubwange bwa muntu burarushe. Hari ikintu kimwe gikenewe, ibintu byose bikeneye Kristo kugira ngo bibashe kuruhuka. Mureke mbabwire ikintu abantu benshi bataza batekereza. Yesu Kristo aje mwihangane kuvugira ijambo muri kino gihugu kimeze gutya. Yaje gukuraho umuvumo wa karande na Adamu. Mwari mubizi? Hanyuma ibintu byo kurya ubizi ibyuya Yesu yaje kubikuraho, kuko so gukorera mu mvugo mu Adamu. Prezi. Nimba Yesu yarakuyeho umuvumo wa Adamu, nta mpamvu yo kuvuga ngo komeze ugenderemo. Kuko muri Adamu wa mbere twabonye umuvumo, muri Adamu wa kabiri tuhabonera umugisha. Muri Adamu wa mbere twabaye inkomoko y'icyaha, muri Adamu wa kabiri tubaho inkomoko yo gukiranuka. Muri Adamu wa mbere twabagwaho urupfu, muri Adamu wa kabiri turimo turabarwaho ubugingo. Muri Adamu wa mbere twarabakwangwa n'Imana urunuka, muri Adamu wa kabiri turi inshuti z'Imana ndetse turabana bayo. Twavuga cyane Bwana sifiwe. Iki rero nico isi ikeneye kugira ngo ibashe kuruhuka. Erega muri Adamu wa mbere turi abarushi, turi induhe, ariko muri Kristo Yesu yaje kugira ngo tubashe kugira gute? Tubashe kuruhuka. Isi ya none ikeneye Kristo ngo ibashe kuruhuka. Yama amatorero akeneye Kristo ngo aruhuke, abasenga bakeneye Kristo ngo baruhuke, abakuru n'abatoya dukeneye Kristo ngo aze yinjire mu mitima aganzemo. Mwumvaga rero kubera ko umudayimoni wo kurusha abantu ari umudayimoni utazuvuga kandi ntiyumve, akenewe iki? Hakenewe amasengesho yo kwisonzesha. Muzo umudayimoni, umudayimoni wa kamere. Kamere ni dayimoni utazuvuga kandi ntazayumva. Keretse ikintu kizagikubita uwo mudayimoni ni ugusenga no kuyiriza ubusa. Zone bisanditswe byera. Hari umudayimoni utazashobora, habe n'izoza umubwira ngo ndakwirukanye mu izina rya Yesu, umusange muri saro. Marko jengo aho nahere ndakara, uzoreka kurakara gute? Umva kubwira ikintu kizotuma uzoreka uburakari bwawe cyangwa ikindi. Ukeneye Yesu. Ukeneye Yesu. Ukeneye Yesu. Ukeneye Yesu. Isi ya none ikeneye Kristo. Ngiye gutera haleluya. Cyane Bwana sifiwe. Amen. Dukeneye Kristo ngo dukunde turuhuke. Ta kandi hari uburuhukiro. Mureke mbabwize ukuri, mu bagabo bakize muri iyi si
bagize ubutunzi bw'ikirenga, Salomo aracari uwa mbere. Yaratekereje Salomo, aravuga ngo reka ninezeze muri iyi si no muri buno buzima. Ngo akinezeza, ngo aravuga ngo wenda gushaka abagore ngo niko kwiza. Ngo aragenda ashaka abagore 700, yiyongeza inshoreke indaya 300, ngo agira 1000. Ariko abagore 1000 bararuta iminsi y'umwaka. Hanyuma ntimumva ko atari yagize. Ni nawe mugabo wanditse ku bagore kuko yarabazi. Yaza yandika ku bagore akavuga ngo umugore gito, ngo meze ka kanseri yo magufwa, ngo asaryana kimungu cyo magufwa, ngo kubana nawe ngo mu nzu y'inyumba, ngo bana nawe munsi y'agakenga kusenga mu gakinga kusenga munsi y'umwotsi, mbese bakaza bacana munsi nawe ukaja hejuru, kubera kuko ngo ni gito nyine. Ariko aravuga ngo umugore mwiza ninde umubona? Mutegere woni Salomo. Noneho aravuga ngo reka ntere uruzabibu ngo nindangiza nishimisha. Ngo atere uruzabibu ngo arishimisha, aranywa ararya, ngo yagaza baga 1000 ku munsi. Umunsi umwe gutya ranch 1000. Ngo nayo inkoko ntizibarika n'izindi nyama. Ngo akabaga karya iwiwe mu rugo, ngo bakarya bagakora igitangaza. Ngo ariko nabwo ngo yareba wakavuga ngo ibingibi nabyo ngo ntabyo. Ngo aje kwandika aravuga ngo nagerageje gushaka iby'ubwenge, ngo nsanga bashaka iby'ubwenge cyane, ngo niko gushaka umuruho cyane. Ngo bagwiza ubwenge, ngo bagwiza n'umuruho. Tege isi ikeneye Kristo ngo igire gute? Ngo iruhuke. Ako isi ya none ishaka Yesu cyane. Bwana sifiwe. Noneho uyu mugabo ngo ni Salomo yaravuze ngo nashakishije iby'umutima wanje byose wifuza. Umunsi umwe yaravuze ngo reka ndebe basi ngo kuko iby'abantu byose ntagize, ngo reka nsare basi nsare ndebe iby'abasazi baruta abazima. Ngo ariruka ngatora amashashe agenda ahantu yambara ibishwanyagure, mutegereza umuntu w'umugabo ngo aje muri jardin, ngo akazafuragura ibintu byose ararya, ahinduka umusazi nyine ngo arasara. Ngo aje kureba, ngo aravuga ngo nkakurya ngo umwijima uruta umuco, ngo niko ubwenge buruta ubupfu, ngo kuko ngo kuba ubupfu nabyo ngo ntabyo. Ngo yiruka inyuma y'isi, ngo ageze aho ngaho yandika ijambo rimwe, aravuga ngo kwiruka inyuma y'isi ngo niko kwiruka inyuma y'umuyaga, ngo byose nta kamaro, ngo ikigira umumaro ni kimwe gusa, ngo ni ukubaha Imana. Twavuga cyane ngo amen. Noneho uyu mugabo niwe wanditse iri jambo rero, aravuga ngo ibintu byose byo mu isi bifite umuruho utavugwa, bifite umuruho uteye ubwoba, bifite umuruho ukabije. Ariko noneho hariho igisubizo cy'uyu muruho ukabije. Igisubizo cy'uyu muruho ukabije ni kitwe tuvuga ni Kristo wapfuye akazuka. Umva ko yanditse Yesu Kristo. Twavuga cyane ngo amen. Muri Israeli iyo wabaga uri umuyobozi cyangwa se hariho abantu bagiye bayobora, bagiye bategeka, bagiye batwara, mbere bari bagira abo bita abatambyi. Abatambyi bagaza bamenwaho amavuta kugira ngo bayobore ubwoko bwa Israeli. Abandi ba kabiri bari abami, abami bagaza bamenwaho amavuta kugira ngo babashe kuyobora. Abandi bayobowe ni abacamanza. Abacamanza nabo bari bakuru kugira ngo babashe kuyobora ubwoko bwa Israeli. Abandi bakane kuko abakane bari abahanuzi. Umuhanuzi nawe yagaza azakagisha inama Imana, nawe akabagira inama. Hanyuma abo bose ko basigwaga amavuta bagaza bagira ngo babashe kubasha kuyobora ubwoko. Noneho Yesu ngo aje kuza aza ahagarariye izo ministeri zose zayoboye Israeli kugira ngo babashe kuziyobora. Ngo asare umutambyi, n'uyu munsi aracara umutambyi imbere y'Imana kugira ngo babashe gutambira abantu. Kandi ntiyazara umutambyi ushobora gutamba inka n'ihene, azara umutambyi wo gutamba umubiri wiwe kugira ngo umubiri wiwe ubuhagije, kubera ko ibindi bitambo byose bitari bihagije. Noneho Yesu atamba umubiri wiwe. Mwumvike inzu yakoze gitangaza. Yesu yaje asanga isezerano rya kera rihari, ngo afata igitabo cya Yesaya, ngo arangije arakibumbura, ngo akibumbure asoma ijambo, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka Imana ngo ari kurisha, ngo kandi yansiziye amavuta ngo kubwiriza abagwa neza
ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo Yesu yarasizwe ngo asimbure biriya byose byari bihari, abasimbuye batambye ngo yegere ku bami, aba umwami w'abazima n'abapfuye. Abantu bose bariho baza bayobora abazima gusa. Iyo umuntu apfuye ntaba kimuyoboye, ariko Yesu yabaye muzima, umwami w'abazima ndetse n'abapfuye, ndetse n'umwami w'abari mu ijuru n'abari mu isi, ni n'umwami w'abari kuzimu, ni umwami w'abamukunda, ni n'umwami w'abamwanga. Abami bagira ibihugu bagarukiraho, Yesu ni umwami utagira igihugu agarukiraho. Niyo mpamvu isi mukeneye kugira ngo ibashe kugira gute, ibashe kuruhuka. Ubwami bwe ni ubwami bw'amahoro. Rero twatera haleluya cyane, haleluya. Twongere kandi Bwana asifiwe. Yesu yaje ari umucamanza, ariko Yesu yari mwiza yemye. Yaje ari umucamanza ngo acire imanza z'abariho, ngo acire n'imanza z'abagize gute, z'abapfuye, kandi ngo azacira urubanza bakiranutse, ngo acire urubanza rw'abakiranirwa. Ngo nimba urubanza ruzahera mu nzu y'abakiranutsi, ngo se abakiranurwa bizagenda gute? Mu yandi magambo, ukora neza bazagucira urubanza, ukora nabi bazagucira urubanza. Tera amagambo. Kwanza urubanza rwiwe bazarupimisha umuriro, ni uzabigaragaza mu rubanza rwe, ngo azozazana umuriro ngo kubite mu ijisho ryerizo zaripimisha umuriro, ngo rihinduke umuriro gutya, ngo bacenjure ibintu, bakubite imirimo y'umuntu wese mu muriro, ngo barebe ko umuriro nuramukubitwitse, ngo cyakora kubera ko uzoba wari umukristo, ngo uzokoka, ngo ari kumeze nk'uku k'umuntu w'inkokore wambaye ubusa. None nimba abakristo bazoza bagenda gutyo, abakiranutse, abakiranirwa bazagenda bameze gute? Tangaza. Bwa nyuma Yesu yaje ari umuhanuzi. Mose yigeze abivuga, aravuga ngo Gutegeka kwa kabiri ngo urucakora Uwiteka mu minsi ya nyuma muzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje, ngo muzamwumvire. Erega ubuhanuzi bwose kuva mu itangiriro kugeza mu byashuwe bwavugaga Kristo, ngo aze ari umuhanuzi uruta abandi bahanuzi bose bamubanjirije n'abazamukurikiraho. Nubwo isi ikeneye ubundi buhanuzi, ariko ubuhanuzi bukomeye dufite ni ijambo w'Imana. Nabwo ubuhanuzi butavangiye, nabwo ubuhanuzi bw'ikirenga abantu bakeneye uyu munsi. Bavandimwe, ni kirero nkeneye ko twumenya ko dusengera abantu bataragira Yesu Kristo kugira ngo bagire uburuhukiro. Nibarangiza nabo bakira ayo mahoro mu mutima, bakira ubwo buruhukiro bushitse. Erega Yesu aracaka izi ndwara, erega Yesu aracakora imirimo n'ibitangaza. Twakira ijambo ry'Imana.